I ljudi, mojme carki ljudi, danas ćemo da igramo šakeru. Tako sam ne vidim koji igrači imamo. Ja gledam uvijek. Ne vidim moj time. Kupio sam nekako jako sam... Kapitan. Sisoko, Valencia. Izvoditi kornere. Ja, Sisoko. Frugik. Dobro, dakle. Ljudi, kupu igranama. Jer to je dužno vrijeme u Bugojnu. Ljudima ja jela gubu. Odmah smo uzeli loptu. I brani ga Omar. Evo. Jonas. I pada i penal je. Penal. Ljudi. Visoko. Agarno. U stranu. Rekao sam viškovski penal je. Evo. Ništa. Idemo za 1-0. Evo šanse stativa. Preći ću neke stvari koje je bio u novoj FX 17. U 3 šanse novi, kao što vidi crveni sob. Što bi ja volio. Da nisu ovako igrači neprecizni kao što su ovdje. Se vodi finish shot. Bukvalno rašlje moraš gađati. Rašlje ne mogu pogoditi drugačije. Ljudi FIFA 17 izašla. Morat ću je kupiti čak u sporije vrijeme. Morat ću Sisoko 2-0. Je upada kiša. Ja da. Ovako vrijeme leti, nisam vidio svom životu. Allah moj. Ružujem se iskra. Da treniram iskra od 3 se zovem. Sa Barcelona. Kao što vidite, šut smo jedan imali koji je jako neprecizan bio. Evo vidite. Jako neprecizan. Pored gola. Ovo bak kako ćemo to djelati. Usimo 56 metara. Onako 23. Koliko stanca 100. I da se 300 i nešto metara. Evo šanse, lob. Pokušali smo i lobovat.
Wow. Robia Erik, vamos se apice correr. Mi coco te aus papu. Leitner. Ljudi, što se tiče Ensara i 3 lige, Ensar Games HD, to je rekao da on je sakupljio kojnice toliko da ima preko milijuna, da bi on već pretrošio. On je igrač, on nije to ljudi sakupili, nego je skinuo hak. Mogu ja skinuti hak. No sad bi pa da ima preko milijun kojnice, dakle. Ensar, izvini, molim te, ali šta će? Nemoj laga pred ljudima. Pred ljudima koji da vidite ako ćete subscribe-ati, eto. Što tiče se subscribe, ljudi to kada se vi pretplatite nekakav kanal, na primjer. Pretplatite se, nemojte da nisam debil. Kada vam više dodije taj kanal, no da sam da vam je više neće izbacivati lipove, vidite bio, kliknite to bio, pojavit će vam se crveno. To dakle da ste subscribe-ani. Ljudi, hoćemo poći dalje. Mogu mi koliko para dobitala moj. Kika, šutirat ćemo odavdje. Jednu minutu je prošlo. Žira je kraj, ljudi, prolazimo dalje. Para. Ovo mi da... Nismo barem mogu jaći tim da budu. Vidimo koga. Otvidi. Jimmy. Koliko se koma? Sve. Ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, ostavite like, share, komentar, naravno, klipa lijep, pozdrav, pozdrav.